Ini sikri mani. Abono tibo wansukdi bohai borok tini buba karana sama hake sikri manu hungkai. Tini ni tibara sarni ham karani bagai botam wansungnai. Boto sudu sit kursi manani power hangiri aba hake nukjagai tongo. Gasing tini soy tibara leni bagai fight kanyani jatini bagai fight kanyani gasing kuno kursi ni lubung yang nangnai. Power ni lubung yang nangnai. Abagino angnayo norok ni chubasu norok ni phan sing chini jatini bagai fight khlanya hangkai sing masabo masebo sing fight khai mathanai sing tini tipralen ni bungai sing tini IPF tirunga nukha borok totally tipralen ni awasno borok phalaisugrika thangnai 18 ni election Gupon chukti ni tirpralen gupon chukti lakhani sabaikya sung IPF tio asongwe himjak angba IPF tini khoroksa adong tongmani sung jotono kubike kubui hinai mana angkha kain khaini sung kha hamjak laimani phiaba amo kaisa tibara sorokno thokok mungsi nukjaksiu tini hakin hake 2019 18 mahkina tini 2023 phaibo IPF tirok haina hai teisa tipraleno BJP ni nungyago phaloju krimani nukjaka tini u chikango salkija sikang thangnai 28 tarik 29 tarik ingkhana te kaisa tini sukla babu te bidan babu borokni te BJP ni adong songbai borok kaisa joint press meet nukha je aro chini sukla bawno sangbadik rokni bisingti proshno khlaijak je norongni tipralen o election tor tongkho norongni dabi tor tongkho ni singjangmani jagao bono na kuno jawab reoina aroni bazai thangmani nukjakha aboni bagi sing proman khaimangkha je IPF tirok totally tipralen phaleri chuka ka abahkino nukjakha phiaba sing tini bo nukui tongkho chini bubagarale tipralen ni bagi Greater Tipralen bagi fight khai thanai ni chawi tong jodi no bubagara bo joto din fight khai tongsak ang bubagara ni login orinai bubagara gabain tongnai ang tini independent basapno bubagara ni saputon tongnai awni bagi norok jotono wansukdi norok sabno logiri khangkai norok ni tei jatini hamkrai no chini elakawo जों 5 बोसोर सिगां 10 बोसोर सिगां जे पारानि अवस्था रास्ताघाट चिनि बररंनि बिग्रा खांग्रा नुकमानि हाय ताबुपो सेम कंडिशन चिनि बरक रगनि नखुक ते गामिनि रास्ताघाट ते खेत बारी जतनि व्यवस्था कुनो फनो परिवर्तन करिखु जों 5 बोसोर सिगां जे नुकमानि जों पुरा पारा गुरिवै जे नुकमानि ताबुबो आजागोनो जागाखौ केसिनि गामिं ते पारा बिसिंगो हामक्राय लामा काहाम निनि स्कुल काहाम चलनानि तेनिनि साथाय नंथाय काहामनानि तंथाय काहामनानि बागै शान्तिपूर्ण परिबेश तंनानि बागै जों मावान सुख लायनाय ओंखाय आबुनि साथे नरकनि जत्त हामक्राय न खालायनायनि बागै आं नायनाय हिनै कग्रुबै नरक न कबक जाव नरक जतन फाइनाय संमारिव आनक अप्लाइ खालाय आनि इलेक्शन सिम्बल खा दूरबीन मार्काव नरक जतन भोट दिवै अप्लाइ खालाय नरकनि बागै ते जफानि बागै फाइट खालायनानै नरक आनो सुजुग रिनानि अंथुन हनै आनि नरकनि जतनि थानि कबकमु ते नरकनि सुबाय जतनि सामुनो जानानि बागै यापिरि सेमानानि अंथुन हनै आसनो हामबाय जे हरका बनि बुबाग्रा न ब्लैकमेलिंग खायै बतिनि 26 नंबर आश्रम मरिवा कैंडिडेट नाका बिनि ब्लैकमेलिंग खेटामो
बजनो जदि कैंडिडेट दिया हंकाय बो एडिशनी सरकार सबाई रिनाय हिनी तिनी बुबागारानो दमकी हुमकी रिमाबाय तिनी बुबागाराबोनो सीट दिउई मारिखा के आबो सिमियाको बिनि तैबो दङो बिसिंनि हैजा कक आं किसासा बिनि ककनो तिसारसिनाय बनि बिसिंनि हैजा कक बिसिंति आं जेता खबर मामानि 587 टा विलेज काउन्सिल 50 टा खलाई कम्बल रिनानि कक आजागो कम्बल वो पाइजाखा ब्लैंकेट जेटा 350 टाका दाम दिनो 750 टाका बिल सनामजाखा हॉस्पिटल खुमुलुं खेरेंबार हॉस्पिटल न रेनोवेशन प्लस अपग्रेडेशन खायन बागै 30 कोटी टाका फंड रिलीजिंग मनी आरोनि हटे बो 10% बो कमिशन नाका के आबो सिमियाको जतो टेंडर बो बिनि 10% बो कमिशन सानि दङ के आबो हाकिनो एग्री सेक्टर जेटा इंजिनियरिंग उइंग क्लांजाबनि आबो बो बनि जेटा इच्छा मते खलाई आरो कोनो नोटिफिकेशन छारनो बो तीनजना जूनियर इंजीनियर पोस्ट बो बिनि आसल बरकनो न बारा दाविरिखा आबो सिमियाको बिनि तेबो आमाहाय गोबां दं तिनि बो एक समय तिब्रालेन नांगेनि बो साइदोंमोन एडिशनल मुर पावर नांगोनि साइदोंमोन तिनि बो तिब्रालेन बुंगै इएमखा आबुनि कारिबो बनि पर्सनल थांगांखाय बो तिनि बिनि फैमिली वो आलकाट फाराव बयबो गोरों जागै दं ओंखाय बो तिनि जेहेतु बिनि फैमिली वो आलकाट फाराव गोरों जाग बो तिनि तिब्रासानि हामगोनायनि बागै बोसो गाहाम वानसुगया आबो नरंनो चिंता खायदि ताबो बुबागारानो जे बिनि बनो टिकेट दिया के बुबागारानि जे एडिशनी सरकारनो सबाय रिनाय बुलानो खुलुमका आनी माफानि समान ते आनी ताखुक ते बुकुक समा सारिक जरानि कानि खानि हामजाकमा ते सिबाय आं तिनि खरकसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिसाबै 26 नंबर आसाम बारिनि हटे बासाजा चांतिनि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बासानानि नांमनि कारण नि पिछने तामतं आबनति किसा सेरी सानानि हिने आं नरकनि बिसकांगो तिनि फाक्या जों नायनो खांखाय गोबां सानरमै जोंनि जाति दफानि बुङै जों दिनै आन्दोलन खालायलेखा राजनीतिक खालाय फैलेखा आंनि प्लाइपो राजनीतिक अंकमानि 2009 नि सिंनि त्रिपालेन नि आन्दोलननि बिसिंति खालाय राजनीतिक सफायका जे राजनीतिक बिसिंति आमहायनि नुगान हिने आं वानसुगिमाया जे कायसा जातिनि बिसिं जाति जों जे चिनि जातिनि इमोशन बाय जों थांलायनो हिने आमाहाके नुगजाखातिनि जों जे आन्दोलन खालाय फेमिनि चिनि जातिनि बागै दफानि बागै हिने त्रिपालेन खालाय फेमिनि फियाबा चिनि किसुता नेतृत्व चिनि जे दाबि दङनो ते चिनि जातिनि जे नाहारमुं दङनो चिनि जाति हामग्रानि बुङै चिनि जाति न तेसा सकलखा के आबाकिनो तिनि नुगजागै दङ जे त्रिपुरालेन नि बुङै तिनि तामंनिया दंखा चिनि जेनेतारक त्रिपुरालेन नि बुङै एमएलए एंग्राखा मन्त्रि बुंखा आबाकिनो एमडीसी बुंखा इएम बुंलाखा फियाबा चिनि आ जाति रखै आ तलन तला खैलाय जागै दंखौ ओंखाय नुक खाटे किसा जे बरक इएम मासाय तंनाय बन तैसे एमएलए बो जाना मुचुं फिरका फियाबा त्रिपुरालेन खाय आथुजानो थुजाक आगिरेटलेन बो आथुजानो थुजाक जों तिनि टेक्स नुकजाक साबका जे
chini bubagara je botini khas rangai Greater Tipraland je chini bororokno sanam kalangna hini wansukui ongkhotani bo chini bubagara ni logio je nirnai rong bisingo angoro sarai sarai bung kaini masa sinai chini Onimesh Babu songhai borok tebo tongo phiaba bini khoroksa particular ni nang sajinai